mapawilang tuirik na agwa-gwa musikat inapilyen pagkain ng kalilawin pasagtanag ken pagsangitin kastoy kaya ni ayat sinigurado ken inmama lumagod muntoy ayat bagage no isukat na musikat hinapilyen pagkain ng kalilawin pasagtanag ken pagsangitin kastoy kaya ni ayat sinigurado ken inmama lumagod muntoy ayat bakakit no'y isukat na kastoy kaya ni ayat sinigurado ken inmama lumagod bakakit no'y isukat na Nalpas manan apo. Apo kataddan apo ti sekretariate ti lamisan dagiti mayat nga anak nga babbaro nga ag request ket umay kailang apo masid